Kapalaru manvianya ajeshi kapo. Ebe mana kantor kaji aye. Ebe mana ajeshi kaule. Naki puri kekal moga murniyo gerhai. Kaben siljo obrasil makan makan kampai. Ebe mana kantor kaji aye. Ebe mana ajeshi kaule. Kantor ahuti sugan demna marchongu. Ipengayo akamesin kan behalakata. Ikben mana kadut kaji aye. Ikben mana akaji bahu. Oh, ikben punya bayar baru. Ikben punya bayar baru. Ada apa yang kita na parte hapo jabe osho manu atalina kamo ornya kaya maro inbur ornya kaya maro krisla ai kabar habat ni minta bersenjar jogo men badang yang bilti kiwe olah secara lagi beriu orang yang rehal baron orang yang rehal baron ada yang baca berjeng bateman hari batu tinggi janai kan waya royo diubah lewat kan cintiung nangnya laut rai orang yang rehal baron orang yang rehal baron cepat cepot turun Kristen wan banting dia pergi bayam inasun beneng jauh ngelengkan banyak secara lakatam orang yang rehal baron orang yang rehal baron lapor kapal yang Dure Kristen wan bantin pergi bayar dinasun beneng jauh ngelengkan banyak secara lakatan orang yang rehal baron kapon kapon yang kesabut yang mengulang cok damar disaput jengi osho mulai bertindak kapon orang yang rehal baron orang yang rehal baron One out right banyolan ngabom bagyurem kamsi biyangan dakat na orasan apa lagu mesti agaje doai oje do rai ala shem jigon aisha ya
katay Napong matirem kamersin Yayan dakas na ulasay Apo ula puro masip Agajen suway Ujiso kesuway Arachen cikun Asya lemu Romiya kagaratin kami Pamila sa naman jungan Yaroya kagaratin kami Pipendin ka bensin jungan Agajen suway Ujiso kesuway Arachen cikun Asya lemu Laga kinubon tikus lay Ujiso baron yarang yega Ngan syong kayak yang jong tuay Uloy di bekir wajunga Agajen tuay Ujiso kesuway Arachen cikun Asya lemu Romi akan beratin kami Pamila sena marjunga Ya roy akan beratin kami Pipendin kami